Ani khapangni haktuni lukorok khulumka man ki baat ang tewoisa norok jotono lamsugo o khepi man ki baatni o berem phil neira yaprini chengmungbo thanai talo chung jotono yak bakske phil chara berem palai laikha norokni manjakmungno o pandani jotoni kotor phan phil chara berem awimungni jarawo bebak haktor khotungtung sabai khajagai थांमा हाय ओंखा चिनि साफ सुथ्रा खालायनाय ताखुक बुखुक एबा जुदा जुदा बेदेकनि मुं गोनां रक फानो ओंथुम मन की बात जतनो थानचा तुबुनानि सामुं तांखा मन की बात नि बागै जेतैखे नरक खाका हाम ताय हामजाक मुं फुनुका अबनि मुंसा सुजाक थाय खरै खावो नांनाय हाय जेफोर मन की बात आवाजाखा आफुरु हायुंनि जुदा जुदा हाक्तरो जुदा जुदा जरानि आमचायो गोरों साव खेबा सानजा ओंमानि तै गोरों साव खेबा हरदिफर हायफानो गोबांमा बरक रक फिल छारा बेरेमनो खोनानानि बागै जरा कारि लाख्या आं साय साय माइल हाकसालो निउजिलेन्डनि अ भिडिअबो नुखा जेओ खरकसा उमर सारा बिसिनि आमा रुवाइरमानि मन की बात नतै हाक्तर बुइहानि बररक बरकनि वानसुमुं साहरका गोबांखौ बररकनो सबाय सुख्रुबै चेरिबो नायलेख्या मन की बातो सिमिनो हाक्तर ताय हाक्तनि लुकरकनि सिजाक नुकजाक ताय चं फाननोतै कगलाम साजागो हनै बरक बलायख्या आंतै वाइसा अ रुवाइनि बागै जतनो खाबाय हामबाय याफारो आनिखानि हाक्तनि लुकरक थानाय सालरगो जों मन की बातो काशी तामिल संगमो सौराष्ट्र तामिल संगम नतै कक सालायख्या साल किसा सिगां काशी तेलुगु संगमबो ओंखा काशा भारत काहामखौ भारतनि वानसुक मुं न फानक्राक खालायनाव अबहाय जुदा कुक साइतुमुं हाक्तर नुकजाखा अब युवा संगमनि चाइतुमुं आं वानसुका अबनतयै बरक नुनो सुख्रुबै सोंगै नायानो जेरक अ चाइतुमुंबाय गोरोंजाक अबनि बागै ककदुक्तै ताबुक खरकनै सिख्ला रक आंबाय मानजुजाक दंगो खरकसांखा अरुणाचल प्रदेशनि गेमार निकुमजी ते खरकसा बिहारनि साजोक बिशाखा सिंजी फादि पयलाजों गेमार निकुमबाय कक सालायानो गेमारजी खुलुमका खुलुमका मोदीजी गेमारजी जतिनि साय सेकां आं ननतै सायमानना मुसुंगो मोदीजी पयलानो आं नोंनावते भारत हाफांनो हामबाय याफारो तामनि हिनके नों जरा तिख्लायै आं नोंबाय कक सानानै सेबरोखा आं अरुणाचल प्रदेशनि नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिआव मेकानिकेल इन्जिनियारनि पयला बिसिआव स्रोङै दङ ताई नखुंनि बररक तामो खलाय निनि फा आकसं आनि फा चिकन मिकन बानिया खलायो ते आबनि उलो किसा मिसा हक बारक खलायो युवा संगम नतै नों बाहायके सायमांखा युवा संगम म बर थांखा बाहायके थांखा तामो ओंखा मोदीजी आनि जे श्रृंखर एनआईटी आरोनि सिमिनो आं संगमनतै सायमानखा बरक आनो साखा जे नों अर मानजागै मानो हिनके आं तैसा इन्टारनेटआव किसा नायतुक नायखा आबनि उलो आं सायमानखा जे अब कायसा काहाम सामुंबोतां अब आनो कायसा भारत काहामकुक भारतनि वानसुक मुंनो रगै बेलायके साक्तार मुंनि सेब रुइमानो ते किसासो कताल मानैनो तैयै सिनानि सेबो मानानो हायनि बागै आं लगी लगिनो तैसा अ वेबसाइटआव थाङै मुंति साखा आनि सिमुं बेलाय मुनि कथक बेलाय काहाम तंमानि नों मुंसासोक दे सायना नांखा मोदीजी जेफ्रो वेबसाइटआव हाबखा आफ्रो अरुणाचलाव तंनाय रकनि बागै दानलै चंमुं तंमानि पयलाव तंमानि अन्ध्र प्रदेश आरो आईआईटी तिरुपति ताई उलसाव तंमानि राजस्थान नि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी हिनके आं राजस्थानाव आनि पयला चाजाकमा रोखा उलसा चाजाकमा रोखा आईआईटी तिरुपति आं राजस्थाननि बागै चंजाखा हायनि बागै आं राजस्थानाव थांखा
बाहाय ओंखा निनि राजस्थान बेरायमुं अबनो पुइला नों राजस्थानाव थांमानि हायदा आबुनो पुइला आं अरुणाचलनि फाताराव थांमानि राजस्थाननि सेंक्राक खरकनो आं टके तै फुनो सिमि नुकमानि हायने बागै जेफ्रो आं पुइला थांखा आनि सिमुं बेलाय काहाम तंमानि आरनि बररक बेलाय काहाम तै चुंनो जेतिखे नारवाय चारखा आबो बेलायनो काहाम तंमानि जों गोबांमा कताल मानैनो सिउइ मानखा आं राजस्थाननि तैखर कतर तै आरनि बररकनि फुनुंजा कताल मानै रेन वाटार हार्वेस्टिंनो तैयै सिउइ मानखा अबनो तै आं मुंसाफानो साइमान्या तंमानि हायनि बागै अ राजस्थान बेरायमुंनि सामुं बतां आनि बागै बेलायनो काहाम तंमानि नायदि निनि जत्तनि कतर सेब ओंखा अरुणाचल बो सेंक्राग रकनि हा राजस्थान बो सेंक्राग रकनि हा ताइ सेंक्राग बदलो राजस्थाननि गोबांमा बरक दंगो जेफ्रो अरुणाचल हा आरिवो सेंक्राग रकनि बिसिं राजस्थाननि बरक बाय मालायानो नों जेसाखे फानो कक सादि बरकनो सादि आं राजस्थानाव थांखा अबतै रक सिमुं मानखा हायके नों बाय बरकनि कथामुं बांगानो आच्छा नों आरो किसासोक साल लाइमुंबो नुगुइ मानखाना नों वानसुक खाना जे इ अरुणाचल अब अमतै नब्ला मुदिजी आं काइसानो सलायमुं नुगै मानखा आबुंखा हा कतरनो हामजाकमुं तै काइसा भारत काहामकुक भारतनि नाहारमुं तै वानसुकमुं तामुनि हिनके अरुणाचल आबो बररक साक साकनो बेलाय तरजागो जे बरक भारतनि बरक तै राजस्थान अब बररक बरकनि हा आमनो तै साक तरजागो आबो बेलायखे आनि मकलो कलायख्या तै याक बाराखे आरनि सिक्लारक तामुनि हिनके आं आरनि गोबांमा सिक्लारक बायनो ककलाम साखा बरकनि बिसिं आं आ सलायमुंनो नुगै मानखा जे बरक भारतनि बागै मुंसासोक ख्लायना नायो तै हा कतरनि बागै बरकनि हामजाकमुं हास्ते कायनैनि बिसिं अ सलायमुंनो बेलायखे आनि मकलो कलायख्या हायके आरो जे किचिं संबाय मालायखा बरक बाय सिनिमुं दे नारखा याखि किफलि फायि पगैदे थांखा जों सिनिमुं नारगलायख्या आव हायके नों ससियेल मिडियाव एक्टिभ दंगो हायसे मुदिजी आं एक्टिभ दंगो हायकेबा नोंनिनि ब्लग सैना नांगौ निनि अ युवा संगमनि सिमुं बाहाय तंमानि बाहायके बायथांनि मुं तिसाका राजस्थान बेरायमुंनि सिमुं बाहाय तंमानि अबतिखे हाक्तनि सिक्लारक कायसा भारत काहामकुक भारतनि नांकुकमा तामो अबस सिउइ मानानो अ वानसुकतां तामो सिक्लारक बाहायके अबनि सेब मानिमान अबरकनि बेबाक सिमुंनो तैयै नों कायसा ब्लग सैना नांगौ हायके गोबांमा बरक अबनो परिनानि सामुं जगानो आं हायनो ख्लायनाय गेमारजी नों बाय कक सावै बेलाय खातुंका ताइ नरक जत सिक्लारकनि बागै हाक्तनि थिनां गोसोंनि बागै बोसकां नैसिबा बिसि बेलाय नांकुकमानि निनि लांमानि बागैबो ताइ अबो बाय बाक्सा हाक्तनि बागैबो हिनकाय ननो आं बेलाय बेलाय खाका हामयाफारो हामबाय ननबो हामबाय मुदिजी खुलुमका ताखु किचिं सं अरुणाचलनि बरक आसनो खाका हाम जे बरक बाय कक सावै आं बेलायखे खाकसां मानो यौबा संगमो गेमारजिनि सिमुं बेलाय काहामनो तंमानि फादि हायके जों ताबु बिहानि साजोक बिसाखा सिं बाय कक सालाय यानो बिसाखाजी खुलुमका पुइलावो भारतनि बरम गोनां मन्त्रि बख्रकनो आनि खुलुमुं ताइ आं बाय बाक्सा जत आदं संनि बोखाक्तिनो ननो खुलुमुं याफारो हायके बिसाखाजी पुइलावनो ननो तै किसासोक सागरादि आबनि उलो आं युवा संगमनो तैबो सिनानि दंगो आं बिहारनि सासारा मुंगै आवलिवो तंगै तंगो
Tai yuva sangamno ti ang puila ani college ni WhatsApp group message ni bisingti saiman kha. Hingkai aboni ulo ang tesa sukrubui obechebo rutuk naikha je obotamo ang taibo saiman kha je obo borom ganang mantri bokrok ni samung butang kaisa Bharat kahamkuk Bharat ni bisingti kaisa yuva sangam. Aboni ulo ang koikha tei jefru ang koyo ang orok gedalna bagi belai khatungjak tongmani. Fia a sangam ni simi Tamil Nadu beraimani ulo jefru ang kifili phayo. Aro baithang no tisai funuknani je sepman kha. Aboni ulni simi tabuk sak jora belai sak torma haike ma tongo je ang o samung butango manjak mankha. Haini bagi o samung butango manjak mani ang belai khatungjak tai ang khabai nono hambai yafaro je chung hai siklarok ni bagai nung obo hai naithok samung butang snamkha. Jebo bai chung Bharat ni juda juda amchai ni hukumuno bai thangni khlaimano. Vishakaji, nung tamuno tei rung srungai tong. Ang computer science engineering ni bisinoi ni srungnaijuk. Haike Vishakaji, nung bo hasteo thangmani. Boro kerengna nang. O koksa baike nakha. Jefru ang yuva sangamno ti Google rutukna chengkha. Afro Saiman khaje Tamil Nadu bai Bihar ni adong songno selai jagi tongo. Tamil Nadu chini ha kotor ni hukumu kubuljak kaisa haste. Jefru ang obonoti Saiman kha ang nukha je Bihar ni simi Tamil Nadu o adong rohor jagi tongo. Abono ang koimung lai supungnai kokchap naharna ni chubakha aro thangma de cha yakhe chaya tai tini ang kukubuino belai sak torjak ma hai ma tongjago je ang oro manjakha tai aboni bagi ang belai khatungjak. Obodanini Tamil Nadu puila beraimu? Obono ang puila thangmani. Aw, tumung nung yakbara mungsasuk sanani hinke tamo sanai haktoni siklarok nono khnai tongo. Aw, tumung bebak berai mungno cheri naikhe abo ani bagi belai kaham no tongmani. Kaisa kaisa buthakmao chung belai kaham mani no srungkha. Ang Tamil Nadu o thangai mannai abo hai kiching snamkha. Aroni tongmung chamung bai sakno go thogrui nakha. Aroni bororok bai malaikha. Fia aro jotoni sai je mani no ang chajakha. Apuila mani ungkha. Kebo fano Isro o thangnani shep mania tai chung adong tongmani haini bagai chung Isro o thangnani shep mankha. Tei kaisa tongmani chung Rajbobono thangka tei chung Tamil Nadu ni haste phabai malaikha. A jora kaini ani chajakma tongmani tei ang wansugo sikla ungoi chung o umoro a shep mangla khamu je shep yuva sangam ni bisingti mankha. Haini bagai obo ani bagai chajakmani tai jotoni sai mukumuni jora tongmani. Biharole chamung joda. Tamil Nadu obo chamung joda. Haike obono bebak ti gothogrui de mankha. Chung jefru aro thango Tamil Nadu o salgra Bharat ni chamung. Haini bagai aro thangma loge loge no chung no dosa, idli, sambar, uttapam, bora, upma akorok chari jakha. Jefru chung aborok no puila chawi naikha. Aborok belai no kothok tongmani. Aro ni chamung sak ni bagai belai kaham sana thangke aborok belai kothok tongmani tai chini uttor ni chamung rok ni sai juda. Angkhai aro ni chamung no belai khe thokjak khatai aro ni bororok no bo ang belai khe chajakha. Haike tabuk to kichingbo ungkhana Tamil Nadu? Chung aro NIT Trichy wo buthakmani. Aboni ulo IIT Madraso hinke a kunai thayo no srungnai rok bai ani kiching halok ungkha. Aboni logi a jora khoroksa CII ni lamsokma panda tongmani hinke aro gana gini ni kwbangma college o srungnai rok phailekha. Borok bai bo ang koklam salaikha. Borok bai thansa khe ma tongai ang belai kha tongthokha. Baksa khe ani kiching bo ungkha. Baksa naruwai rok bai kiching bo ungkha. Baksa naruwai rok bai bo malaikha je rok Tamil Nadu ni furai ungai Biharo
phayo borok baibo ani koklam wngkha tai chung tabukbo chini bisingo koklam salayo abono ang belai kha furjakha Hanke bisakaji nang abono blogo sidi tai social media wo redi nini joto simung nang je yuba sangom pandawo thangmani aboni ulo kaisa barot kahamkuk barot aboni ulo Tamil Nadu je hamjakma mankha nono jetui khe lamsoka Tamil lukorokni kharwai mankha o joto simungno haktuni lukorokno nang sadi aw sanai Hanke ani phaisingtui nono belai khakaham aw nono bo hambai khulumka Gematai bisaka norokno ani bwkhaktui belai khakaham yuba sangomo norok je srugmani obo langma tongsak norokni logi tongthun obono norokni thani ani khakama Kichingsong Bharatni phan bini dal bidalo Chini hao bini dal bidal naijaknai tongo obono nasigino Education Ministry Yuba Sangha Mungoi tang butang kaisa yapir romkha o tang butangni nahar mungkha people to people connect bangrma bai baksa sikla rokno khoroksa bai khoroksa malainani chini lainani sebroma hastini kusuk berem rung bedekno o tang butango khobjakha Yuba Sanghamni bisingtui sikla rok kubun hastini agulite kami amsaini juda juda loko rokbai malainani sep mano Yuba Sanghamni pula bermono engya hampano khorok chi neira sikla rok haktoni kaini chi nei haste berai phaikya je sikla o tang butang bai kubulkha bo bini logi muitu narak jaknai mari rokno tui kifil tongo langma tongsakno o mari borokni khawo tongrogana jeng nukha kotor company ni CEO business leader rok backpack haikeno Bharoto jora lairu ang jefru kobon haktoni leader rok bai malayo afuru borok ano sai khnaru sikla jorawo borok Bharoto beraima phaimani kok chini Bharatno tui kwbangma simung tei naina bagui nini khakamung tebo bangrugana ang khakhlayo obohai khakamung saimanei nini bo haktoni juda juda thairokno berainainani bagui kha basawana ani khapangni haktoni lukorok salkisa sekang ang Japani Hiroshima wo thangka aro ang Hiroshima Peace Memorial Museum o thangnani sepmankha obo kaisa belai khakamung tongmani jefro chung laibamani muitu rokno khati nargo haike obochini thinang asai songno belai chubao waisho museum o chung katal simung mano obo haino gobang srmungbo mano salkisa sekangno Bharoto International Museum Expo songsajakha aro hayung gonangui chini rani slaibo gobang museum no phunukjakha chini Bharoto juda juda gobangma mohai museum tongo jerok chini laibuma bai godaljak rokno phunuko sana thangke Gurugramo obhai kaisa museum tongo binimung Mesu camera oro 1860 ni yagulo char rasaini slaibo gobang camera ni collection tongo Tamil Nadu ni museum o possibilities no sakchukjak rokni kokno wansugui sanamjakha Mumbai ni Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalay mohai kaisa museum je thani chini chi rasai slaibo gobang manei khwnei khatiui narakjakha noichi chi bisiwo swnamjak Indian Memory Project obo kaisa online museum hayuni juda juda thaini rohorjak mangpili tei kothma rokni bisingtui no Bharat chukjak laibuma bai luku rokno kwrwngnani chaitok tongo kirma singsa haktor bagjangmani kok roknobo bwskango tubu nani chaitok jak thanai kisasuk bisio जों Bharoto katal museum tai memorial somnam mani nukjakha yaksamungni jabao sonduk bosungni takuk bukukni saktharmungno yaphrei kaisi katal museum sanamjagui tongo Kolkata ni Victoria Memorial o Biplobi
भारत गैलारी हायाके जालेवालान बाग मेमोरियल न गुरुदास हाक्तनि जत कसाम मन्त्री बख्रकनो याफारै पीएम म्यूजियम ताबुक दिल्ली न मोसांग्रवै तंखा दिल्ली वो न नेशनल वार मेमोरियल तै पुलिस मेमोरियल वो सालबुरुम न लुकुरक हानि बागै थैरलांनाय रकनो खुलुमना फायु लाइबुमानि दान्डी यात्रा याफारजाक दान्डी मेमोरियल फानंतों हायाके स्टेचु अफ यूनिटी म्यूजियम तै आं अरनो मामो थाक्सिनाय हाक्टर गोनाङै म्यूजियम नि लिस्ट बेलाय कलकमा तै अबनो पुइला हाक्टर गोनाङै जत म्यूजियम रकनि ककथुमनो कम्पाइल ख्लाइजाखा म्यूजियम तामो थिमबाय सनामजाक अर तामो तामो मानिरक तनिजाक आरोनि कन्टाक्ट डिटेल्स तामो अब जतनो काइसा अनलाइन डाइरेक्टरी बाय गदालजाक आं नरकनो कयो जेफ्रु नरक जरा मानो हाक्तनि अ म्यूजियम रकनो नायनानि थांदि नरक आरोनि नायथक थक मांपिलिनो #म्यूजियम मेमोरिज ओ शेयर खाइना तापकदि अबबाय सिनि सिरिसिटिनि हुकुमो बाय बाक्सा भारतनि लोको कोरोंलायमुं तेबो रागानों आनिखानि हाक्तनि लुकुरक जों जतनो माहायकक गोबां मानो खोनाय फायखा उराम उरामनो खोनाखा तैकरै मुंसाया तैकरैखे लांमातो जोंजालनो कलायो बायथां तै हाक्तनि चासामुंगबो बिनि मारि कतर कलायो थिनांनि अ जोंजाल रकनो वानसुगुइनो ताबुक हाक्तर गोनांगै जत हांखरनो सिनि चिबा अमृत सरोवर सोनामजागै तंगो चिनि अमृत सरोवर अबनि बागैनो आलायदा तामुनि हिनबा अब यक्षमुंनि अमृत जराव सोनामजागै तंगो तै अब लोकरंनि अमृत साक्तार मुंबो नरक खनाय खा तंथक जागानों ताबुकसुक जरा बाची रासायनि गोबां अमृत सरोवर खुरजाखा अब तै खातिमुंनि बेलाय काइसा कतर याप्रि बारकमुं किसिंसं जों जत तुंमा जराव अब हाइकेनो तै बाय गदालजाक जों जालरकनो तैनो कक सालाय फायका ताबुबो जों अ कक लामनो ननानाय फिया कक सालायनाय तै खातिमुं बाय गदालजाक स्टार्टअप नो तैये काइसा स्टार्टअप दंगो फ्लेक्सजेन अ स्टार्टअप IoT enabled टेक्निक नि बिसिंतै वाटर मैनेजमेंट नि तै काइसा लामफुनुगो अ टेक्नोलॉजी तै सामुंगो फनांगमानि पैटर्न फुनुगानो तै सामुं नांमावो चुबावानो तै काइसा स्टार्टअप उंखा लिव एंड सेंस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तै मेसिन बाय गदालजा काइसा प्लेटफॉर्म बनि सुबा सुबाय तै बाकमुंगो नांकुकमानि नायकलमुं इंगानो अब बाय बर' बुसुक तै सामुंगो नांया साइमानो तै काइसा स्टार्टअप उंखा कुंभी कागज अ कुंभी कागज महाय काइसा स्टार्टअप आं पुइतो खालायो नरक जतनो चाजागानो कुंभी कागज स्टार्टअप काइसा आलायदा सामुं चेंखा बरक जल कुंभी हायाकेबा फेनालनि सिमी कागज नामै दंगो थाना थांके जे फेनालनो तैनि जोंजाल हनै जरा काइसावो वानसुक जागो अबनि सिमिसे ताबु कागज नामजाक तंगो किसिं सं गोबांमा सिक्ला सिक्ली रक जेथानि इनोवेशन तै टेक्नोलॉजी नि बिसिंतै सामुं खलाय दंगो अमा हाइकेनो तै गुबुन सिक्ला सिक्ली रक दफा सिसामुं मिशन नि बागै सामुं खलाय दंगो जेतिखे छत्तीसगढ़नि बालुर हांकरनि सिक्ला रक आरोनि सिक्ला सिक्ली रक तै खातिमुंनो तै काइसा तांबुतां चेंखा बरक नक नक थाङै लुकरकनो तै खातिमुंनो तै सिचारुमुं खलाय दंगो कुनो थायो कालबारि हायकबा गुबुन पान्दारक तंखे सिक्ला रकनि ग्रुप आरो थाङै सामुंगो नांया तैनो बाहायके खातिउइ नारकनाय अबनो तै ककलाम सालायो तै खाति नारक मुंबाय गदालजाक खा बासानाय सामुंखाय तंगो झारखंडनि खुन्ति हांकनि लुकुरक तैनि जोंजाल काकना बागै बुरि बान थेनानि लामा रमखा बुरि बाननि बागै तै करंसा ओंमा बाय आरो मखिथुं थाइखुथुं फलिनानि चेंखा अबबाय लुकुरकनि मानबाताबो बांखाते आमचाइनि नांकुंमाबो सुफुंजाखा लुकु थानसाके चाइथुंमा नि बिसिंतै बाहायके गोबांमा सोलायमुं तुबुय फाइमान अब खुन्ति हांकर काइसा मुंगोनां फुनुंमारि ओंगै कासाका आं आरोनि लुकुरकनो बरकनि अ चाइथुंमुंनि बागै बेलाय बेलाय
हामबाय याफारो आनी खानी हाक्तुनि लुकरक 1965 बिसिनि चौबानी जरा चीनी कसा मंत्री वखरक लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसानी खरांगति सामानी उलो अतुल जी जय विज्ञान ककथाइनो तिसाका बिसी किसासक सकां हाक्तुननि सय सिकरं रकबाय कक सालायमानी जरा आं जय अनुसंधानी कक सामानी मन की बातो तिनी कक सालायनाय अमहाय खरकसा बरक अमहाय कायसा बदल जे रक जय जवान जय किसान जय विज्ञान ते जय अनुसंधानो कायबरिनिनो मांगपिली अबरम गनांगखा महाराष्ट्रनि श्री शिवाजी सामराव दुलेजी शिवाजी दुले नासिक खांखनि चिकनसा कामिव तंनाय बकरिजा सन्दुक दफानि हुकबार खायनाय नुखुंनि खरकसा गोजाम सेंक्राक बदलो तंफुरो ब हाक्तनि बागै सामुं खलायका हाबा याकारमानि यागुलो ब कायसा कताल सोलोंनानि बागै खावो चंखा ते एग्रिकालचारो डिप्लोमा खलायका साना थांके जय जवाननि सिमी जय किसाननि फाइचिं यापिरि बारखा ताबो बिनि चाइतमुं हुकबानि दिखलो बाहायके तेबो गोबांखे गोदालै मानो बिनि अ तांगो शिवाजी दुलेजी खरक नैची बरक नतै कायसा चिकनसा बदल खाकाते किसासक हाबा याकारजाक सेंक्राक रगनबो अर गोदाल रखा अबनि यागुलो बिनि अबदल वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड मुंगै कायसा चुबानाय बदलनि तांनो बायथों यागो तिसायनाखा अ चुबानाय बदल बाइक लायजाक तंमानि बनो तेवैसा मोथाङै तिसाना बागै साकथारखा नायते ताबु वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव गोबांमा हांकर बिनि यारों सहरखा ताबु अबदल महाराष्ट्रते कर्नाटक सामुं खलाय तंगो अबदल बाय इंया हंपानो चिचारा लुकर गोदालजाक तंगो जेथानि गोबां कुकनो तंगो चिनि कचाम सेंक्राक रक नासिकनि मालेगावनि अबदलनि आदं रक बारा एकरनि सोलाय गोबां थायो एग्रो फार्मिंग खलाय तंगो अबदल तै खातिनानि बागै बान थेतानिबो गोदालजाक तंगो नांकुमानि कखे बरक ताबुक अर्गानिक फार्मिंग ते डायरीबो चेंखा ताबुक बरकनि फलिजाक आंगुर इउरोप फालजागै तंगो अबदलनि कायनि नांकुमानि कक जे आनो खासतनखा अबंखा जय विज्ञान जय अनुसंधान अबदलनि आदंरक टेक्नोलॉजी ते मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिस नो जेसक मानसाक सामुंगो नांगो तै कायसा कगुंखा एक्सपोर्ट खलायनानि बागै नांकुकमानि सर्टिफिकेशननि साकावबो फोकास खलायो सरकार से समृद्धि अ वानसुमुं बाय सामुं खलाय तंनाय अबदलनो आं बलायो अ साइतुमुं बाय गोबांमा लुकरक बरंनि चौकजाकनो फनुगुइ मानखा अबसिमिया अबबाय बाक्सा रां पैसा आजिनानि गोबांमा सेबबो आसैखा आं खाखलायो अ चाइतुकमुं मन की बात खोनानाय रकनि खानो बाजारवानो आनि खापांनि हाक्तुनि लुकरक तिनि मे तालनि साल नैचिचार बरम गोनां यक सामुंनि चबा खलायनाय बीर साबाकारनि आसायमा साल गोबांमा याकारमुं खाखराक ते कुबुइ सोमायबाय गोदालजाक कथमा ताबुकबो चिनि जतनि खानो बासारुओ आं अ सालनो ताबुकबो पगैमान्या जेफोरो आं आन्दामाननि अ काथुरिओ थांमानि आरोनो बीर साबारकर कालापानिनि साजा कातिखा बीर साबारकर बायथां खाखराक ते खाकतर बाय गोदालजाक तंमानि बिनि अमहाय यक सामुंनि खानि बागै बुइनि तला तंनानि वानसुमुं फानब गोदालै तंगैमान्या यक सामुंनि चबानि बागै सिमिया लुको मानबाता बाक्सा ते लुको समान केरं रायदानि बागै बीर साबारकर जे सामुं खलायका अबनि बागै ताबुकबो बनमैतो खलायजागै तंगो किसिं सं साल किसानि यागुलो जुन तालनि साल बरियो सन कबीरदास बो आसायमा साल कबीरदास जे लामा जोंनो फुनुका अबो ताबुकबो आसुकनो नांकुंबानि कबीरदास साका कबीरा कुआ एखे पानी भरे अनेक
बर्तन में ही वेद है पानी सब में एक कगुंखा कोवाओ तै तलांगना बागै दाल बिदालनि बरक रक फायो फिया कोआ केबोबाय खाखय तंगया तै तो जत मानयो न एक नंगौ सन कबीरजी समाजनि नासलेमुंनि हामिया वानसुमुंनो सेजाखा समाज न छिचारना बागै चाइतखा जेथानि ताबु हाक्टर चासामुंनि समाय बाय सकाङै दंगो अजरा जों सन कबीरजीनि वानसुमुं बाय दफानो करा खलाय बाय थंनि चाइतमुं न तेबो सकाङै तलांना नांगानों आनि खाफांनि हाक्टनि लुकुरक आं ताबुक नरकनो हाक्टनि खरकचा बरम गोनां बरकनि ककनो सानानै थाङै दंगो ब राजनीति ते फिल्मनि हाफोराव बिनि मारि खिखलायका अमुं गोनां बरकनि मुं ओंखा एनटि रामाराव बनो जों जतनो एनटिआर मुङै सिनिवो तिनि एनटिआर नि फिल्सारा आसाइमा साल बिनि सिमुंनि बिसिंति ब तेलुगु फिल्मनि महानायक सिमि इंलिया रजाक रजाक लुकुरुंनि खानबो कप्लाय ओंखा नरक साइदामान ब थामरानि साइबो गोबां तकेवो सामुं खलायका ब गोबां मा लाइबुमानि कथमारकनो गोथांखाय तिसाखा बिनि एक्टिंनि बिसिंतै मताय श्री कृष्ण राम तेबो कबुनि रुलो एनटिआर नि एक्टिं लुकुरक ताबुकबो मयतो खलाय दंगो एनटिआर तकेबाय बाक्सा राजनीतिनि हाफोरावबो मुं सोनामखा अरबो लुकुरंनि गोबां मा रुवायते हामजाक मुं मानखा हायुं गोनांगै रजाक रजाक लुकुरनि खावो तंनाय एनटि रामा रावजी नो आं खाबाय खुलुमंग्या फारो आनि खाफांनि हाक्टनि लुकुरक मन की बात तिनिनि बागै आसोंनो तेवसा कताल कक्लाम तै नरकनि बसखांगो फायानो अजरा किसासुक आमचायो तंफ्लामुं तेबो बांगानो किसासुक आमचायो वातिबो खलायानो नबरतिबानि जतो जरानो नरक हजाक मा तंनाय जुन तालनि साल नैची सावो वाल युगा देबो पालालायनाय अबुनि बागै हाक्टो ते हायुं गोनाङै लुवाजिमुं ओङै दंगो नरकनि लुवाजिमुंनो तैनो नरक आनो मनकी बातो कक्तन सिदि तै गुबुन ककनो तैबो निनि वानसुमुं तंखेबो आनो साहदी आनि चाइतुमुं गोबांनि साय गोबां मनकी बातो नरकनि वानसुमुंनो याचकनानि तेवैसा नरक जतनो बेलाय बेलाय हामबाय मालाय फिनाय तेकाय सेतालो आसुक जरा तिनो अंसितुं जतनो खुलुमखा।